amagara ngo negera huri none mwami ehendarengutse vuga Yesu menyitse ungomba numvise ijwi ryawe rivuga rimpamagara ngo negera huri none mwami ehendarengutse vuga Yesu menyitse ungomba Imana ikomeje kuvugana natwe ko ibyajegeye igiye kubyubaka. Haleluya. Kandi uyu munsi nuyumvira iraza kubaka ibitazongera gusenyuka. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana umutunga ibiganza ngo Imana imuhe umugisha. Imana imuhe umugisha. Kandi mukanya ari mu mwanya wo gusoza numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo iramuzamuye kandi Imana yambwiye ngo uyu munsi hari umugisha iza gutanga. Kandi ibyo ukeneye je si byo nkeneye, ntabwo dukeneye bimwe, ariko hari umugisha Imana iza gutanga niyo wayumvira, kugurura amatwi yawe ibyo igomba kuvuga. Haleluya. Soma Yeremiya 35 here ku murongo wa mbere. Umuhanuzi Yeremiya 35 ku murongo wa mbere. Imana ikura icyitegererezo ku barekabu. Imana ikura icyitegererezo ku barekabu. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye kuhoraho mu gihe cya Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'i Buyuda. Ritigenda kuba inzu ya Rekabu, uvugane nabo, ubinjize mu ngoro y'uhoraho, ubashikane muri kimwe mu byumba byubatswe kuri yo, ubahe vino banywe. Nuko njana Yazaniya mwene Yeremiya wa Habazaniya nabo bavukana n'abana biwe bose n'ab'inzu ya Rekabu bose, mbinjiza mu ngoro y'uhoraho mu cyumba cya bene Hanani wa Igidariya umuntu w'Imana, gihereranye n'icyumba cy'abaganwa cyari hejuru y'icyumba cya Mayaseya mwene Shalumu umushibamyi wo ku muryango. Ntereka imibindi yuzuye vino bona amakarabo imbere y'ab'inzu ya Rekabu, ndababwira nti ngiyo vino nimunywe. Nabo baravuga bati nta vino tunywa, kuko Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu yatwihanikirije ati ntimuze mwigere munywa vino mwebwe canke abana banyu, canke ngo muze mwigere mwubaka inzu, canke ngo murime, canke ngo mutere uruzabibu, canke ngo hagire uzogwitirirwa, utari ku iminsi muzomara yose
muze mube mu mahema kugira ngo mubone kuramba mu gihugu mubamwo. Kandi twumviye Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza mu byo yatuzigirije byose, kutanywa vino iminsi tuzomaraho yose, twebwe n'abagore bacu n'abahungu bacu n'abakobwa bacu, no kutubaka amazu yo kubamwo, no kutagira uruzabibu canke itongo canke imbuto zo gutera, ariko twibereye mu mahema twumvira iragi rya byose Yonadabu sogokuruza yadusigaranye. Maze rero Nebukadineza umwami wa Babuloni ateye iki gihugu, turavugana tuti ngo tuje i Yerusalemu duhunge ingabo z'Abakarudaya, duhunge n'ingabo z'Abasiriya, niko kuba i Yerusalemu. Maze ijambo ry'Uhoraho riza kuri Yeremiya rituku niko Uhoraho nyene ingabo agize, niwe Mana y'Abisirayeli, ati genda ubarire abagabo b'i Buyuda n'ababa i Yerusalemu, uti mbega mworusha ntimworuha mwemera indero yanje ngo mwumvire amajambo yanje, ni jewe Uhoraho mbibajije. Amajambo ya Yonadabu mwene Rekabu ayo yihanikirije abana biwe ngo ntibanywe vino, barayashitsa no gushitsa kuri uyu munsi ntayo banywa, kuko bumviraga irya sekuruza. Ariko jeho navuganye namwe, nama nzindurwa no kubabarira, namwe nimwanyumvira. Kandi nabatumye ko abasabyi banje bose abo navugisha, nama nzindurwa no kubatuma, ntenda nimugaruke, umuntu wese ave mu nzira yiwe mbi, mutunganye ibikorwa byanyu, mwoye gukurikira izindi mana ngo muzigendanire, niho muzobona kwibera mu gihugu nabahaye. Amen. Reka tugezaho Imana yambwiye ko igiye gutanga umugisha ku bantu bumviye. Haleluya, haleluya. Kandi yambwiye ngo hari abantu 12 ishizeho nk'umushinge mu gutanga umugisha mu bantu bagiye kuyumvira. Sinzi kurimo no kutarimo. Haleluya, haleluya. Twumvise ibijegajega kandi bigiye kubakwa, ariko nutumvira ibi tugomba kukubwira, ibijegajega byo bizoguma bijegajega maka Yesu azokugarukireho. Imana itugirire neza. Imana ivugana n'uyu muvugishwa w'Imana Yeremiya, ndavuga ngo genda ugura inzoga. Yeremiya agenda agura imibindi y'inzoga kubera Imana yari imubwiye. Afata Imana yambwiye ngo ndababwire ngo kuko abantu banje batagomba kunyumvira kugira mbahezagire. Hari abantu nabonye uburorero bwinshi bw'abantu mw'iri teraniro Imana yari igomba kugira abakomeye, ariko byatumye abo bantu abantu bagomba kubagiriraho umugisha baba bakene. Ibyo bintu urabyumva? Nk'uwakara we ntudanaza amarangi, Imana yateguye kuguha gukora izine, ntiwoguma wicaye muri kijya kibanza. Hari abandi bantu nk'icumi cyangwa 20 cyangwa 50 bogaburiwe kubera wewe, ariko kubera we kuwase kumvira Imana, aba bantu bishwe n'inzara ku bwawe. Hari abantu rero bari hano batumye abandi bapfa n'inzara kubera base kumvira icyo Imana ivugana nabo. Ukantu wakumvise? Haleluya. Ibyo Imana yagomba kugukorera ntibyari bijya byo kwizungurukako, yagomba kugukorera ibintu bikomeye kugira n'abandi nabo bajye kumugisha Imana yaduhaye. Haleluya, haleluya. Ariko yambwiye ngo hari abantu 12 irekuriyeho umugisha, bagiye kuba nk'umushinge, bagiye kuyumvira. Nimba urimo tera haleluya, haleluya.
ushobora kuba wicaye hano uri enjeniyeri byase kubaha imana ku kantu gato imana yari yaguhaye kandi imana yagomba guha shantiye yofashije nk'abantu nka senkani mugaduke yaguhaye byase ko mwumvikana yari iteganya gukorera ibintu bikomeye. niko yambwiye ngo hari umugisha imana igiye kumanurira ku bantu bagiye kuyumvira. Yeremiya agenda agura inzoga yikorera imibindi, arangije ahamagara uyu muryango. Awuhamagaye aravuga ati muze mu cyumba cy'imbere, nanje nteganya kubagirira ndababwira icyo Imana ivuganye nanje. Arangije abaha ku nzoga, aravuga ati arahanura ati Imana ivuganye nanje ngo munywe inzoga. Abati tuzi ko ukoreshwa n'Imana, ariko twebwe kuva kuri sogokuruza, haleluya, na data reka baratubujije kunywa inzoga. Batubujije kugira gute? Baratubujije twebwe ntitunywe inzoga. Mana itugirire neza. Mana yavuze ngo twakoze ku byo yatubujije, nibyo byatumye tutagira umugisha, ariko yambwiye ngo bagiye kuyumvira, iragiye kumanura umugisha uno munsi. Nimba wanyumvise tera haleluya, haleluya. Arangije arababwira ati munywe ku nzoga n'Imana yambwiye. Aravuga ati wapi, twe ntitunywe inzoga, tuzi ko ukoreshwa n'Imana, ariko genda ubabwire ko twe tutanywa inzoga. Ntabwo tunywa inzoga. Haleluya, haleluya. Ibi bahanuye ni byiza, nibyo twahanuye ejo ni byiza, ariko nutumvira Imana uzovyumvisha amatwi yawe, uzorinda upfa bahanura, ntuzigera ubyakira. Ariko abagiye kumvira Imana, Imana yambwiye ngo hari ubuzima bugiye guhinduka. Imana itugirire neza cyane. Nimba wanyumvise tera haleluya, haleluya, haleluya. Imana yambwiye ngo hari abantu muri twe igiye guhindura isoko ry'umugisha, abandi kugira bavomeho. Bari base kuyumvira, ariko kubagiye kuyumvira hari ikintu Imana iremye kuri wewe kugira igukorera igitangaza. Wase kumva kugira Imana ironka icyo, kandi nunakomeza kugara amatwi, nayo yambwiye ngo igiye kugara amatwi yawe ku buryo uzoyihamagarika ku yose. Imana ishimwe. Nari mvuze ngo Imana ishimwe. Haleluya. Yeremiya ababwira ngo banywe inzoga baranga. Agaruka ku Mana yidoga ati ariko kubera ko abantu base kunywa inzoga wansutse ubibona? Aravuga ngo nari nzi ko batazinywa. Impamvu tutazinywa ni iyi: twebwe nagomba mbakure ku icyitegererezo, kubera aba bantu bumviye umuntu. Amen. Ariko jewe Imana barase kunyumvira. Haleluya. Nama mbabutuma ko buri gihe bankakumva, kandi naberetse ibimenyetso bitandukanye ko ndi Imana ikora. None rero reka baramwubashe sekuruza wabo na sekuru wabo, baramwubashe gusumba jewe, nagomba uraba aba bantu. Twigeze kuja ahantu, hanyuma hari abantu twari kumwe, umudamu umusilamu, ahantu twe tugiye kuja mu kabari. Aravuga ati ahantu je sindahinjira kubera cyagihe hari igihe bigeze kuhabagira ingurube. None rero ko bahabagiye ingurube ntakijijwe, arakijijwe mugabo idini ryiwe araryemera ku buryo inyama yoziheba, kubera ahantu bahabagiye ingurube nta nizari zihari. Uwo munsi nta zari zihari, yahabonye rimwe bazibaza. Aravuga ngo je sinjayo.
yarasi. Amen. Haleluya, haleluya. Nagomba uvyumvirize kuko mu kanya turagiye gusenga Imana ikugirire neza. Haleluya. Umaze igihe usenga ngo Imana idutabare, ariko hari ibyo twase kurekura. Ibyo nubirekura Imana imanukanye no kugutabara, iraza kuguha ibyo wayisabye, ubugwayi buraza gukira. Robosite Imana ishimwe. Narimvuze ngo Imana ishimwe. Ubushize nabahaye akarorero k'umudivantiste ukuri. Umudivantiste umudive umwishuye ku munsi wa gatandatu wa vrai ntayatora. No kuwa gatanu kandi boga ku mugoroba kuwa gatanu dizu bitera utaroga ntasubira koga. Mwabyumvise suko bimeze? Haleluya, haleluya, haleluya. Twigeze kugurira parasera y'ishengero umuntu mu Kibitoki, yari umudivantiste. Tubati kuwa gatandatu re tuzokuzanira amafaranga 300 bisigaye. Aravuga ngo nimba mutazoyazana undi munsi kuwa Mungu cyanke kuwa mbere, kuwa Mungu ntimuzoyazana. Ntayatora kuwa gatandatu, ntatora amafaranga wa vrai wapi. Amen, haleluya, 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 haleluya. Umva ndakubwire, Imana yiteguye kugurura amatwi uno munsi kugira iguhezagire kandi gutabare. Niwitegura kuyumvira, niwitegura kumvira, niwitegura kwitandukanya n'ibyo byari ku buzima bwawe, Imana imanukanye no kukugirira neza. Ibyo byajegaje guhejeje kumva irajya kubyubaka utangare. Ibyo umaze igihe kintu usengera nuyumvira nugira gute basi hopfuma haboneka n'abantu 10 bayumvira. Haleluya. Cyagihe cy'isodomu habuze abantu 10, ararondera na 5. Ntiyababuze Aburahamu, yarababuze. Imana yavuganye n'abantu ngo basenge, banka gusenga. Ntimwabyase? Oya ntimwabyase, oya ntimwabyase. Oya ndaje. Oya ntimwabyase. Yarayimbwiye mfukamye hano, nari mfukamye mwaka kantu. Irambwira ngo kubase kunyumvira, nanjye ndagiye kugara amatwi. Nibampamagara mpore. Ihore canke yumve? Yumve kana utumve. Mwarayibonye na mwebwe. Mwarisoma Zekariya, ndabaha iyo message hanyuma nisengere. Zekariya 7:11 tugeze ku 13. Ntiyahamagaye gusenga ngo muze, mwaraje. Ntiyakweretse ibyaha ugomba guheba, wararetse. Ntiwagumye winywera inzoga, ntiwagumye ukora ibyaha kuri kwanyu. Ariko Imana yambwiye ngo hari abantu 12 igiye guherako iha umugisha kubera bayumviye. Na n'uyu munsi nuyumvira, Imana iragiye kugurura. Hari abantu bari muhira bagiye kwica, bishe umurimo w'Imana. Uragiye kuyihamagara na iceceke kandi izo kwihoza. Umunsi umwihore, umwaka umwihore, imyaka 2 ihore, uyisenge n'inzozi zibure. Na bwa buhanuzi buguhenda ububure, bumwe bukuremesha uzobubura. Fashe usome Zekariya. Ariko banka kumva
ngo bankawugira gute ariko banka kumva bantera ibitugu bantera ibitugu biziba amatwi ngo boye kumva biziba amatwi ngo boye kumva mbere bikomantaje imitima mbere bikomantaje imitima imera nk'isare ngo nk'iki nk'isare nk'iki isare mwe murarizi ni ikintu kidahinduka umuntu ahora ruravuga ejo nababwiye ngo hari abantu bameze nk'urudagara urudagara mwe muraruzi urudagara igihe cyose barurobye ruba rukanura bagwanikiye ruguma rukanura mwigeze ubona ruhumirije barushize mu mazi barushize mu mavuta ruguma rukanura barinda barujya rugize gute ntiruhumirize barinda barujya rubona rero nimba utagomba guhinduka haleluya haleluya nari mvuze ngo haleluya amen niwe witebeje mu bugaragwa nayo ubundi imana uyu munsi yari imana y'umugisha haleluya amen yambwiye ngo ni igihe cyo gutabara ni igihe cyo guhezagira ni igihe cyo guhagurutsa ni igihe cyo kwishurwa ariko ku bantu bemeye kuyumvira abagiye kuyumvira tera haleluya haleluya amen hanyuma ngo boye kumvira ibyagezwe n'amajambo base kumvira ibyagezwe n'amajambo uhoraho nyine ingabo yarungitse iby'imana yarungitse iciye kuri kino gicaniro muri mwemu wiwe muri mwemu wiwe amaze igihe avugira hano ayavugira mu bavugishwa nabo ba kera yabivugiye mu bavugishwa nabo ba kera nicyo cyatumye nicyo cyatumye uburake buhambaye uburake buhambaye buva ku uhoraho nyine ingabo buva ku uhoraho nyine ingabo kandi nk'uko nahamagaye bakica amatwi uzi imana iguhamagaye ntiwumve kweri haleluya nk'uko nabahamagaye bakica amatwi niko nabo bazohamagara nanje nkica amatwi niko nanje bagiye kumpamagara ngire gute igire gute ko mutabivuga kandi igiye kuyica niko uhoraho nyine ingabo agize yumve cyangwa yice oya yumve cyangwa yice amatwi Imana yambwiye ngo iragiye kumva abantu bayo mu izina rya Yesu wari umaze igihe warumvishije warisha amatwi ariko uyu munsi Imana data wa twese yambwiye ngo irekuye umugisha ku bantu bayumviye haleluya 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 turagomba gusenga Imana ndumva tugomba gusenga uzi wigeze uhamagara umuntu akakwihoza ubwo oya uri imbere y'agasho bagira bakwinjiza ukavuga ati uyu muntu numuhamagara yogira icyo akoze ukabubura ugasanga telefone iri okipe impamvu mutabyumva neza ni uko utararugera hari igihe uzoyihamagara ikakwihoza kandi atari kera ni vuba ariko ku bantu bagiye kuyumvira iragiye nayo kubumva ibatabara mu izina rya Yesu kuko nabonye imvura y'umugisha imanuka abantu bose bari kunyagirwa umva ndakubwira uyu munsi haleluya 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 kw'Imana ariwe yari igiye gukoresha ikakugira isoko ry'umugisha kugira abantu batabagwe kubera ko utoyumvira by'ukuri kubera ko itumeze uko haguruka dusenge mugare ku muryango mugare ku muryango ndi kumva Imana kandi Imana Yesu ugara ku muryango
hari abantu yahamagaye ngo baze gusenga bica amatwi. wabwiwe kenshi ngo wiha wica amatwi. wabwiye kenshi iby'Imana wica amatwi. kugikomeje kwica amatwi nayo iragiye kuyugara. igihe uzoba uri mwirinde, bamwe bahora uhamagara bose bakwihoze nawe, kuko bahora bakwitaba bivuyeko. ntagomba dusenge. umuntu wese asenga Imana, abwira Imana aho yaguhamagaye, nawe ukihoza. kandi hari abantu bari bamaze igihe bashinga intahe z'ibyiza Imana yabakoreye. Imana yambwiye ngo mu minsi itarenga 12 hari abantu bazoshinga intahe ko bayihamagaye nabikabihoza. iminsi ngahe? iminsi ngahe? abigize isoko ry'umugisha ni 12, n'abagiye kwihamagara inyuma y'iminsi 12 wagomba uharure kuva uno munsi itari kuyandike. nutemera kumva Imana, hari irindi ugiye kubamwo, uzoyihamagara. uhamagare babandi bahora uhamagare bakwihoze, uze gusenga usanga uri wenyene, ubura umuntu kwitaba. haleluya! uzi imitima y'abantu yabaye amabuye. kera wumvise ko Imana igiye kukwihoza, haleluya, warira ukagira amosozi. worira ukagira amosozi. none raheze. ariko nikwihoza mw'iyi minsi nyene ndazi kuzorira, kandi ayo marira nta n'uzoyumva. ariko kubagiye kuyumva, Imana yambwiye ngo hari ikintu iremye mu izina rya Yesu. haleluya, haleluya. nari mvuze ngo haleluya, haleluya. ndi kumva abantu bakijijwe mugabo bakinywa n'inzoga. guhaguruka ntabwo ari kivunga, kandi wagumye yicaye yicare. mwarimu ariko adasenge. fasha usenge, ngwino utambuke hano urire Imana tubabarire. abumva dukeneye Imana, ariko nikwihoza ntuzorire uza hano. kuko nimba twovuga ngo duhaguruke dusenge tutakambira Imana, tubibwire ngo itwumve. nababwiye ko uyu munsi utaja mu mwemu iyo abantu bari kubavuga ibitandukanye n'ibyo biyumvira. umva ndakubwira, Bibiliya yambwiye ngo Abisirayeli yarababwiye ngo niyo mwanyumvira indwara nzozirukana, indwara z'ibyaduka nzozirukana, nzorekura imvura igwe. imvura izogwa. impamvu imvura itagwa iwawe, impamvu wamba mu bugaragwa, ni ukubera utayumviye. kubyumva ni ibyawe, kutabyumva ni ibyawe. ariko niwashima kwakira imiyaga, uzokwama utahana imiyaga. tara akanya ko kurira kugira Imana igutabare, wakire. kumvwa n'Imana wari umwanya w'ishengero, kumva amakosa wakoze imbere yayo, kuko hari abantu bagiye kuyihamagara. ireke kubumva. bamwe wahamagara bakwihoze, bamwe wahora wumva wirebo, bamwe wari uzi ko bokumva bahore. ushobora kuba utakumviye mesaje,
ariko ibimbwira byari biteye ubwoba. Yambwiye ngo hari abantu bagiye kwihamagara hanyuma nayihore kubera base kumva. Yarakwiye kwisengura, yakubwiye kwitangira urahona, yakubwiye kuva mu byaha uraceceka. Igihe byose bavuze ibitangaza urakira, ntabyo uzopfa ubonye. Inzira z'umugisha warazibwiwe. Umva ndakubwire message Imana impaye. Hari abantu bagiye kwihamagara nayiceceke, kandi nidoceceka indwi imwe, nidoceceka indwi zibiri, nidoceceka ukwezi kumwe, uzoyihamagara ihore. Uhamagara umugabo yakwita bahore, uhamagara umugore yakwita buhore, uhamagara basunika amadolari bahore, uhamagara baguha akazi bahore, kubera wase kuyumvira. Iby'abarozi mwarabyubahirije, iby'abapfumu mwarabigereze ko babibabwiye, ariko iby'Imana twarabisuzuguye. Nyemerera aho urufukame. Yesu yaraye ku musozi afukame. Aho uri fukame. Nta muntu umunyacyubahiro hano asumba Yesu. Lebo se re tope. Nta munyacyubahiro usumba Yesu. Nta mwambaro ufite usumba wa Yesu. Ibyo wigira byose nibyo Yesu yakugize. Ibyo ufite byose ni Yesu yabiguhaye. Kubuhema ni Yesu. Avuga ko agiye kukwihoza, nawe ubyumva ibisanzwe. Yo kwihoza ya matelefone yaguhamagara akaba bloke, bya bindi wahora ukora bikanka. Mana yambwiye ko igiye kubihoza batagomba kumva. Niworirira Imana yo kwihoza, ikakwihoza baguhamagara ku matelefone bagaceceka. Ukamuhamagara umugabo agahora, ugahamagara basunika amadolari bagahora, ugahamagara aho wasiga umuzigo bagahora. Amatelefone ntibayitabe, kuko n'Imana ntuyumvira. Yambwiye ngo narababwiye ntibumva, nabahamagariye gusenga ntibumva, nababwiye kunyubaha ntibumva. None muragomba Imana ikora iki? Uri kurakira imiyaga gusa, ibijegera bizoguma bijegera kubera utayubaha. Uzokubaka ibikomeye niyo wayubaha. Inzara niyo wayiduteje, niyo wazanye ubukene mu nzu y'Imana kubera wase kuyumvira. Kandi nimba utanagiye no kuyumvira agomba nahaguruke, gufukama kwawe ntacyo kumaze. Mugombye ko tubabwira ibyo kuguruka tuzobabwira, ariko uyu munsi reka ndakubwire ngo kubera ko umuryango wa Rekabu arumva ari abantu bayumviye, bumviye sekuruza bakamwumvira. Ariko Imana yamitubwira kuwa gatandatu twarahira avuga, ejo tukahiravuga, iminsi ijana iravuga, ariko ubuzima ntibuhinduke. Abantu bakaguma kwa kundi, ibitangaza bigatangazwa. Bibiliya yavuze ngo abahanuzi baba baza bakavuga abamariyade ntabe, bakavuga. Ni kubera mutayumviye. Mwarisenga nimupfukamye kubera twabivuze, kugira ntusigare wenyene wicaye, ntacyo bikumarira. Agomba wicare. Ariko abagiye kuyumvira, yabagiye kuyumvira, ihagurukana no gutabara. Hari abantu Imana igiye kugirira neza, hari abantu Imana igiye kubakira, hari abantu Imana igiye gukora amamariyaje, hari abantu Imana ihaye imitahe, hari abantu Imana ihaye ingo nziza. Imana yarambwiye ku munsi w'ejo ko bagiye gukora amamariyaje, bagiye gukora amariyaje z'icyubahiro. Mana yacu, Imana y'imbabazi, Imana y'ubuntu, abana bawe turaje
kandi tuze Hey! ntibimeze neza kuko ufitanye urubanza natwe Hey! kandi urubanza rutari rwiza n'urubanza rw'ibyaha twaranse kumva waraduhamagaye ntitwumvise wadutumye ko abakozi ntitwumvise Yesu. n'ubu ijwi ririko riravuga Yeah! abagiye kumva no kumvira babaye bake muri iki gihe k'ibice byaha abantu bizi iby'amatwi Senga. kugira ngo ntibumve Senga. abantu bizi iby'amatwi Oh. mana Yes. biteye ubwoba kumva woturakira biteye ubwoba kumva twoguhamagara ntutwumve biteye ubwoba twogusenga ngo nuzokurondera ntazokubona mana we mana we mana we mana we Sengurire. mana we mana we mana we Hallelujah. mana ndakwinginze mana turi imbere yawe erega uhoraho imana birashoboka kumwe muri twebwe abasha gukiza mwami imana iri koraniro birashoboka ko umwe ariko ararira Yesu. kandi agiye guhinduka kandi agiye kukumvira bigashoboka ko yohindurira ikoraniro Yeah. ryose imana ikaribabarira imana ikarigirira imbabazi none turatsinze amavi hasi nta kindi kitubereye n'imbabazi zawe ubwoko bwawe tuje ngo tubabarigwe n'ibyo twarabikoze kandi twarakugararize twavuze ibitabereye twakoze ibitabereye ku murimo wawe ntitwakoze nk'uko ugomba abakozi ntitwakoze nk'uko ugomba abaririmbyi ntibaririmbye nk'uko ugomba abaprotokole ntibaprotokole nk'uko ugomba abasenzi ntibaseze ngo basabire isengero basabire igihugu basabire iyi si nk'uko bigomba twaracumuye yesu twaracumuye 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 twakoze ibigabitanyo twafashe iby'inyegu yawe tubigira ibyacu mwami imana none tubabarire tubabarire Yes. tubabarire 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 barababaye nk'akani bafata iby'imana barasotora bararya basakiranya n'ibyabo ariko bica bizana ukurumba bizana ururyi ibi nibyo byago twikwegeye aya niyo mahano twikwegeye ariko uyu munsi Hallelujah. turaciye bugufi imana bantu b'imana tubabarigwe bakozi b'imana tugwize ko imbabazi shengero ryawe ribabarire mu izina ryawe yesu kristo reka tubabarigwe amaraso ya yesu atweze amaraso ya yesu aduhumanure mu izina rya yesu turabise umwambaro mubi mugabo uyu mwambaro tukugwa ko n'ayo maraso mugabo imbere y'ibyo mwami imana umuhigwe n'uwumvira ijambo ryawe umuhigwe n'ugiye kumvira ijambo ryawe none mwami imana uyu muntu agiye kuryumvira mwami imana agakora isi ijambo rivuga yesu ndakwinginze umugirire imbabazi umweze umutunganye amaraso ya yesu acamubonekako maze muri cya gihe cyo kuguhamagara aguhamagare wumve aguhamagare umutabare aguhamagare umugirire neza kuko abantu bawe twatsinzwe n'ijambo ryawe urakoze wavuze kenshi nitwumva ariko uyu munsi turumvise Amaraso. none kristo yesu uduhe guhinduka tanga mwemu yera wo guhindura abantu Hallelujah. abantu twabaye ibiti mwemu kuko yazimye abantu twabaye ibiti kuko ijwi ry'imana twarihindiye hanze yaravuze nitwumva hari ibyo yavuganye natwe ubwacu turayigarariza hari ibyo yatumye abakozi b'imana turayigarariza hari ibyo yavuganye natwe mu nzozi turayigarariza hari amajambo y'imana yavuganye natwe Yesu. ariko twaragararize aho ubaye abantu barahona umugarariza ubaye abantu barapfa aho umugarariza ubaye nta mugisha ubaboneka aho umugarariza ubaye abantu barahenebera bakagwa muri gehinomu
none rero turasabye imbabazi kandi Mana tuyizera ko tubabariye. Mana turizera ko tubabariye, turizera ko tubabariye, turizera ko tugiriye imbabazi, Hallelujah. turabyizeye n'isengero ryawe. Kandi nanone Yes. uje utugirira izo mbabazi, wongere kuvugana natwe, twumva ijwi ryawe, utwiyereke Mana, uzoba ukoze kuko uduhariye. Turabigushimiye ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Amashyi ku mwami wacu Yesu. Akaruru k'intambara ntubakareremba, Satana atabaza biwe bose, ariko Iko